midik khotlang nun siam thatu ni ven cha kem dik na ngai na le mitumru in ni chuan pathian mal somna dongin khotlang te ma son tu in ni ve theyani ton chu ma chuan chanchin bu ti ma son tu le dik na tung ding tu mitumru tak Joseph Pulitzer chanchin kanzir don ani Hungary ram Budapest khwa a April thla khan Joseph Pulitzer hi alo pianga apa chu sumdong thrin pa om thei tak mai ani a Pulitzer zirtir tu tur private tutor roya chu wangin German le French strong po Pulitzer hian athiam na hle ani sipailal ni chak hle ma se pasa chetak le hrisel lo khomu fia tok lawani wangin Europe chuan sipaya atang theilawa kumsa khazaria somruk palia America ramlama apema Union Cavalry sipailu box atle atan an lo laveta a ma se twal chung indo American Civil War are meu chuan fitruk le inchis ni zeta sang muimul sen thur mai hwai sen mel tak ma ni se sipaya tanga ban thalai namulo zinga atel zuita ani St. Louis German ho chen khomna sakor enkol tu te dorngak tu tirka te taxi driver te changin nadang amu apiang ha thak tak tak po athok zela avane siamin chanchin bu pakhat Veslich Post reporter atan an laveta hlawa he na azoma changa rei vak lawa chuan state legislator in thlanna Republican Party candidate tan an ruat ve tamai ani Milo tling te hi thok le khata hausa anni bik mi alawa na tho zaklote taimat taka na thok chin te anni fozo kani Joseph apoin kan ram ta na miro pui tak tak Abraham Lincoln te Franklin te hi chung kon huai nu tang lo piang an ni zo kani ti in America te ro pui tu te po chung ko har sa tak tak atang lo selian te anni thu asoya keini po eng chung ko po ni ila pathian ring chunga taimat taka kan tho chuan nakina amiro pui tak kan la ni ve thei don ani Democrats ho buk nat lai taka in candidate ani awangin hetiang hmuna candidate anni chu mi ten an nui zatle ani ome ma se ala thu tak ema rim takin abeya thlantlin ani tamai reng ani State legislature thlantlin ani ta ka chuan corruption kutling lawa hlok na le thil fel hlel chi sang adona sa ema dignain ngai na vem I hlok pui deuh turpo thil dik lawani chuan pathian wangin itilo nga mangem thil dik lo I mu huna I en liam mei don nge that tumin pathian hne na I thlen don Joseph Pulitzer chu lotling ei turin a thokrimin a tumru boka America a apema changa kumria nuwa St. Louis Post chanchin bu nei tu ni na chu dollar sang thumin alei tamaya German chonga chanchin bu chuak thin pakhat alei boka chu dollar sing ni lai hlepin midang kuta ashal chong thei hlau maya asum hlep hian politics a khelna amamo zual leina le law school azirna sen so a phushuk thei ani Dan shemi lawyer angin engemaw chen chu an thok ve a ma se a ban san le thuaya chanchin bu St. Louis Dispatch tlachemek chu dollar sang ni zasar in aleya a enkol mek St. Louis Post nen belbomin St. Paul's Dispatch tia chwa zui anita ani a chief editor fel takle fing tak John A. Cockerill anen an chanchin bu kaltlangin poisa khel lottery le che ol ruk do be pui an thlaka kholai vong fai le chei thaturin mi puite an kai shwain an tur reng boka St. Louis muna cheng tenun phung ti changkan le khosak hona boruak tha siam chu an tumber ani The Post Dispatch chanchin bu manga an malak na chu a hlotling ta em ani Joseph Pulitzer hi ana arin ema a chanchin bu mangin dikna aswala nang ile khazirna te ina thona te irin ve thinem kumsang khazaria somriat pathuma chuan Pulitzer chu kumsom thum paruk lai aloni veta a chanchin bu tlacheme kumtina dollar somli lai hlo thin New York World chu dollar noi thum singli sang ruk lai in J Gold ne na changin a lei chonga he chanchin bu thar lei chona sum
mashruai tan hian a chanchin bu nei masak atanga hlok na alo tel ve to po amang ral nem hle ani kumsang khazariat somriat atanga a khomu fi alo tan to chu sang khazariat somriat pakwa chuan amit alo del chanta ani heti laya chanchin bular tak New York Journal chanchin bu chwa tu Randolph Harsonen chanchin bu la tu le chair tu tama anin elna sa thin hle ani anti police zara chona chanchin bu New York World chu thil dik lo le in bum na thil thleng hai lang tu tur le khotlang le mi puite chunga thil dik lo ti na le man kholo na angchi reng do tlat turin atiamani mi pui van tlang ta na thattura beitu ni atum tlata mi hnuai hnung le misatlia te ta na ding le tran tlat tu ani inlung rual na le tho ho na angai poimo hle chanchin bu mi hip theizonga headline siam le cheichia badodal china mase New York Journal nei tu Harsonen an inel na sat em china wangin mi hip theizongin siam hi apumpel thei ta bik lawa atopa chuan an inel na sat dan kong chu a thalawani ti in a in nuk niam ta zo kani in chantene in elve chine in eldana diklo chuan atlom zo ka ichang angem achul huna atlom zo ka changam hi michak loni na nilavin kan chak zia le hwai sen zia tarlan na zok ani mi puite hian thil diklo le swal na thlengmek hi tire turin eng thil diklo le swal nge thlengmek ti le a omdan an sha chian tul hle in asia ani kan in le avela thil diklo thlengmek a omin siam thaturin kan ti thei tok kan ti ve thin apoimo ani Joseph Pulitzer chu October ni somni pakwa sa khazakwa som pakhata Charleston longchol na muna South Carolina a longchunga aboralta ani dollar makta duai ni lai mai School of Journalism thuziak zirna Columbia University New York a dinnan ape a aming choin sa khazakwa som panga changkhan Pulitzer Prize siam cho alo ni tange nge a Pulitzer Prize hi thuziak mi thule hla thiam le rimoi lam thiam thlan chhuate ne na pek thin ani Hungary rama piang chanchin bu chwa tu le editor tumru le taima Joseph Pulitzer hi United States a chanchin bu ti ma so na konga atho hlok hle ani athu soilar tak te chu ataka thil ti hi thutiam nei a in a hluzok poisa hian kan nuna ngonga nei lian hle a mi paten an tharawan khalpha mei chieten an taksan thala a thein pathian ang mai chibai an buk bok Joseph Pulitzer anga mirin om mitai ma le mitumru kan ni ve cheu theinan kan zirna le kan na cheurin om takin tizelila lalpan mal somro se